Pemain teh Bikrom ninggil mah. Kali to nang ninggil no. Non phong election bitung kan hai ning mati konang ta to thong. To Bikrom. Specific olo nili da karjugang tongre regarding hala longle 10,434 square kilometer pola hala dak bang suri isia badokok lage mang hume me la pen phere me khangjang lo ko son si longle growth ke dokok ma la specific lo la pen konara technical pen ke hang sinang lik pa claim ma la bangil tu manang pathan tha. Point number 2, people are representative ulonte elected atumdo elected members tum see the voice of the people, they are going to represent what the 11 lakhs people of Karbi Anglong kamatha halabangke articles 244A aphan lo bulotangte nangli tum mandate kelong tum yong si ha da ke hang do na jakong awelo bulotangte nang letum chi withdraw edra uthot regional party karta pan nang order. Point number 3, sir. Sir, point number 3. Number 3. Mane Bikrom please nang ni tumpan order nang pri. Da ke do anda MP jiren and MLA jiren order nang please don't order me. Sir, please. Please, dake constructive depend na order you tumada munit sinang pahai dei ako ni tum ningge je pupe mate je than mate las order pire discussion na muben jai ka thang tuma president order nang pima nang tum chire an rap na kala karbiang lo rap tum ni tumana pahai tum chire an rap chire ji kon tum kali sa eli tum MP Omor Singh Tisoke hai pulo I know lason constructive sin nge nai divida ke theke tumang se ke thek nai ne no sida ke thek nai bang ta ningkan keblo CM ke man tang na kin ma chi ni ma IS IPS ICS officer tu ni fansin ni andar situ na sir if you don't want to listen me then I will la son nang ningeri order piri nang dake ni nang request lo please order non nilipuji po bangke lai ko pini allegation wanji aja ji pulu tang te hedi la Jasemet ke me ju era pi press meet hai ki bilong si lai ke char ju bai lai allegation ke chiban sigi me athe pini bange lage Jasemet ke panel discussion la panelist tum aphan Jasemet ke alang tum opinion view ke hang jo la si sir last question bang lai lo sir ile tum amo herjong MP ke hai tame puet lo ile tum hadak house long parliament long tame 1/3 majority doning polam lo definitely 1/3 majority ke hello wing alam lo ile tum representative mas inuet bulotangte as a BJP MP North East along MP depan ka cingki sungkrung maje tumhan autonomous state nang ba support dun japan mate nang litum dak North East along ke regional party saise sike hai potong alang ituman cingki ponik tung te puna tum ke matha pon ma la solam nang tum baklar tha thank you